Dobrodošli nazaj na Džunglinem kanalu, danes smo z vami Ema, Ian, Laura Ian. in snemali bomo. Počakaj, ne boste snimali tistega, ker mislite, da boste snimali, ampak boste snimali tole. Daj, beri. Okay. Spet neko To je presenečenje. spet neki Tak, ja. Zdaj bi oni list mogli. YouTuberi bodo preko zabavnih izzivov pokazali, kako se na vroč poletni dan lahko osvežiš na najbolj zabaven in drzen način. Seveda na takšen, ki bo v oči padel tudi mimoidočim. Všeč mi je, da je moje ime prvo napisano. Slovensko bo dalo prvo. Google ste me pri mimoidočih. Ja. Eva, ne. Smešno, ne? Ja, nam je tudi zelo. Kako me je prav gledala, nazaj si videla? Evo, jaz sem. Kaj pa naj s tem delam? A ste ready? Ja. Kam gremo zdaj? Kaj bomo mogli delati? Vun? Slikat, bazenček. Let's go, bazenček! Ej, če slučajno ne veš, kak se letos osveži, ti bomo mi zdaj povedali. V glavnem, tule imamo bazenček, pa tale pihaš tale šlavke pase. In mi se bomo ob najbolj prometni cesti v Ljubljani postavili bazenček, ga nafilali z vodo in se noter kopali. Mene je malo straha, ker pogledamo, bomo kaj dobili od mimoidočih, ampak... Več, ker še nismo dobali. Gremo. Kam pa gremo? Kaj pa naj s tem delam? Ja, idi nazaj noter, če te more. Eva, Smešno, ne? ja, nam je tudi zelo. Pa mi je mama rekla, sinče, hodi v šolo, jaz pa, ne, bom jaz youtuber. Deca, hodite v šolo, raj. Ej, sam tole je pa res ful vroče danes in tale Kukta Blondi ful pač sede na tole vročino. Ujem en shot. Ajde, dobar. Kaj gledate? Nič ni zanimivega za gledati. Kako me je prav gledala, nazaj si videla? Evo nas, mi smo že na drugem osvežilnem izzivu Kukte. Kaj bomo delali, Lonc, poveda? Lizike, popsicles. Pops je. Tam ima Ian pomarančo in jo bo narezal, pa zraven bomo vlili tole Kukto Blondi in meni se zdi, da bo tole ful dober sladoled, oziroma te. A mehurčki ostanejo v sladoledu? Ej, Ja. sam res. Ne, sam res me to zanima. A misliš, da ostane to tako? 100%. Pa ne, je zamroza. Izbirmeno. Ja, pa ta modro, ne pač. Glej, solika smo potrpežljivo čakala. Tole je za Danija. Amazing. Ti si pa sama nareš. Daš to noter in daš zmrznat, tako je. Zmrznat. Pa, Bolano, Ian, ti si šef. ti si genij. Evo, čakaj. Ja, neč to bomo zdaj dali za 3 ure zmrznat in pol nas bo čakala ena taka osvežilna. A ja, jaz bi to... Bolano, Ian. Evo, jaz sem. Pa vse mu teče, Jaz mislim, da sem. pa kar teče mu dol. Da, dajmo zdaj to v screen narediti, da pokažemo ljudem, kako bo to izgledalo čez 4 ure. To je Daj. tako. I believe I can fly. Dej, Dani bo to poraben malo. Ej, družba! A imaš? Oj, bog. Dej, A ste pripravljeni, da pogledamo, kaj smo ustvarili? Ja, dej, Daj. ajde, dej. Od kjerega barva? Moja je roza. Moja Roza, vijolična. izvoli, ne. Au. Čakaj. Modra je moja A ja, naslednja. okej. Čekaj. Oh, wow. God. Diši, face. Pravo, Ja. first impression. Dejansko ni slabo. Ledenka. Spoiler, mehurčki ne ostanejo. Dansko je ful dobro. Ja. Je drugače istega okusa. Rej! Aplaus. Kaj boste vi naredili za lupe? No, naslednji način za osvežitev je, da se malo splakneš, ampak ker zdaj trenutno nimam tuša, je pa pač... Glej, koliko jih je, stari moj. To je to? Zelo vroče danes, tako da se treba malo osvežiti, veš, ne? Pa take fore. Ups. Daj, malo prvega.
Ja, daj obe. Čakaj meni. Vsa je bilo. Še njo. Jaz imam tehnologijo. Ja, le tega, kle. Oh, sorry. What the fuck? Sorry. Je te dve punce treba. A ja, malo jih treba, ja. Kaj zdaj naopata? Se nam na kakšnem TikToku. Ne, ni vodka. Ej, hvala ti. Jaz bi rekel, da je to zdaj prav paslo. Upam, da vam je bil ta video všeč. Dajte nam v komentarje napisati vaše najbolj nore osvežilne izzive za to poletje. Mi pa dajmo še enkrat nazdraviti Ajde. tole kupno. Na zdravje.